Mama wakwaba aha GCN page so midi de adwoa searchi ene ni dey kan ya wo de ehwe me a mesra na wa subscribe to my channel we are now don sa emia bell ne so we be notification ene sa ne news e de betun bia we be atie anase we be ahwe e wo GCN page ha Felix Apia eye blogger de ma NPP amayoku no na Facebook edin a ode wo ho eye political zone politics nkoa na Felix eka ewo ho na Felix kire se odo his excellency na nado danko akufo ado ye papa enti ubi a wonim a wo betwentro ede out his excellency na nado danko akufo ado ne so no obebe out na wa be explain sa asem no eyampa anase enyampa na Felix kire se aside odo his excellency na nado danko akufo ado no osanso edo Reverend Owusu Bempah because ye kan asofo a omu edi akoten ewo NPP party ni mu aye ntumi yi Reverend Owusu Bempah emfim enti no se ensem bi ekoso na enya se odo Reverend Owusu Bempah enti no o meka no kware no emfa nkyere no enti ende Reverend Owusu Bempah make a comment bi e de afa his excellency na nado dankwa ekufu ado ne ho a Felix aba out aba explaining ache Reverend Owusu Bempah ena nechi defo se ensema Reverend Owusu Bempah eka no esese omo etiase na omo etiase yi na omo enjoy na nado ni din omo abo ende na nado wa yesen echi na wa yesen because se onti asem bi ase a obegina baabi aka ne ope na adofudie nti a Felix aba out abema comments afa Reverend Owusu Bempah asem bi a waka na asema Reverend Owusu Bempah eka nti a Felix abema sa reply ni na ne Reverend Owusu Bempah after omochi no ede no call police sales na omuyi no buy no 1 year ni na 1 year na chi ne ensema Reverend Owusu Bempah e kan de nyensam keto akra treatment omode ma no na nadu ye oyi ne mai na ensem bebre na Reverend Owusu Bempah kire se na nadu na nkasa mponyankopon ne nsa afi ne so na sa asemi ya Reverend Owusu Bempah ekan na Felix Apia kire se Reverend Owusu Bempah se na nado nyankopon ne nsa afi ne so se nyankopon ne nsa afi ne so nyankopon kra opa wonku na nado because na nado wanyi na fence wa beye bi bema beye bi wa meye ni nyina intina nado owu anase nyankopon yi ne nsa afi ne so kra enhye da enye big deal bia na adofo ne nti a ensem wo nyina ekoso no yemfa explanation kakra embra yebeka ya Reverend Owusu Bempah na Mami Agrada asisi obeye sof mami they were very good friends asisi omo abeye enemies ahanya asem keto akra na yebeka ya Mami Agrada eko Reverend Owusu Bempah na soredako ekoye donation edi sika ekoma Reverend Owusu Bempah a o chese afiaso a oba bebo afore edi ahyenkopon di animunyam na Ghana fu bebre react to sa adena eye Mami Agrada ekoye Reverend Owusu Bempah na sem Ghana fu kire se 1 sika gari a mami eye fraud na mami okunipa enti adenti na sofo kese te se wo o mana bibi sen esi wo asore dem Reverend Owusu Bempah ba out ebe explaining say odibonyafo esesa na nya dako nkakra mami no nyankopon de nsa beka no na wa ba be sofo mami a emu nsem na de ade a ye nim de bai a Reverend Owusu Bempah na Mami Agrada omo ntokwa esore wo Facebook na Facebook ntokwa na yasem keto akra Reverend Owusu Bempah eso cameras ni so edi Mami Agrada atem Mami Agrada nso eso cameras ni so edi Reverend Owusu Bempah atem anya yasem keto akra na sa back and forth ya na Mami Agrada dako otro challenge ede ema Reverend Owusu Bempah so oye bema omra ni fie na one ne meko na de oti social media na oye ne de ohun hwe na ye na ebedi dance se empo se nyemra kra eni emra mu kra obi woni fie a untime nso we se wo konipa ne fie ne na akoko okona se opraw ana okunwa aye foolish case omuchi nipa na obeka se na o defend no enti no won ko bi ne fie se wo kwa akoko Reverend Owusu Bempah ne boys because of challenge Mami Agrada e true nto mo ko fie okokwen. Now, after ntokwa na chi no wokochi Reverend Owusu Bempah e de no call police station. Na Reverend Owusu Bempah e call police station no 1 year echi waba out abekensem na otre se oda police cells ho no me no.
NPP fo omo da omo achimano titiri pa his excellency na dan kwakufado odan na achimano obi omo ache no omo che ne call police cells no anaso omo che ndi no kwato me no because of shocking no he was shocked because na ne wawa say after the wire man NPP na echi omo atumi ama kwan na omo abeche na kwato me dia oye shock pa e man oyare kra na okoda hospital no still obi oyare oda hospital handcuff eguninsa even Owusu Bempah sase me onti ase na owo police station honom no eye Owusu Bempah oya NPP member ekoho ekosra no ka che ne so obeba wantini kebio hopes na do yamu ina ekoho ekohwe no but ni na no emwe bia enfim amba enti no eye ade a NPP fo dia ye ne no eye ne yia yi papa enya asem kweto akra na nanado de on cancement on ka bibia nkyere no na empo nsem ekosi wo police station won ye ni na waka ekiri no odimu nkyere mu yie pa beba na Reverend Owusu Bempah ben narrative sa ensem ekosi wo police station won no ama na nechi difo ne church members omo ye NPP fo omo do Reverend Owusu Bempah ba out abeka nsem bebre nanado wanyade e na se ne no na Felix HSA Ghana fo anase Reverend Owusu Bempah nechi difo muntie Felix HSA wabekasa afa video ya Reverend Owusu Bempah explanation or dia by nsem ekoto no police station wo na Felix HSA obeka sensem ni wie no Reverend Owusu Bempah na chidefo abedi na tem omo a threat no ama the messages enya asem keto akwa na Felix about obeka say sometimes obu ono ye bibia nipa no onima de a oye but onya explanation bi obeti ne ho ase one Felix HSA yebeka ya muntie 3 Abra Oman Penny Dada His Excellency John Dramani Mahama eye president no muntie 3 for sen crofie omo ma comment bi efa judges ho na after that no omo chi omo de omo call police station omo prosecute omo ejeli omo after omo jeli omo no esan say Oman Penny Dada John Dramani Mahama no wotumi na because of ne nsema no omo kan nsem boa nti no omo be chi omo no Oman Penny Dada e wonu tumi so omo call jail no ansa na otumi ko yimuntie 3 e de omo ba. Now, Felix HSA, a person catch a Reverend Owusu Bempah na chidifo de say, a president does not give a suspect a pardon. President does not give a suspect a pardon. Say why you bone no more ababechiwa ko police station. No, president no need to me be say mana police ni enkonkoche no. Wo ye ni ro ni maami o den yo ni ba o ontimi. But say after police for ababechiwo no mo do wa ko police station. And as some do a court, omo prosecute wa, omo a find no guilty na omo do a jail no. And son a president the betimi ababe you. Into Reverend Owusu Bempah, omo de no court allegations omo dia to nisi no kasa yampa. Omo fa no konso insanwom, okonsanwom na sana na do amambe yi na wetimi amasa comment na o mema no. Na police fu ntumi nchew. Na o meka say mampani ne meyu. No, o mampani no oni sa right no. Do ye president and also oye commander of the army but ontimi emembe you say police for action name one prosecutor no do ko jailer ansa na wetimi ababe you Reverend Owusu Bempah na do adan na chiama no entini yakopon ne nsa afine so na Felix HSA yakopon ne self na nado nisu ni nsa mfi nisu he enye ho na nado ehwe na enokware na ese omo ka kire mo ne se na nado enni tumi se ko police station na ko babe you na emom so mo prosecute no mo do ko jail na na do abeyiwa na obetimi akasa ensem bebreniti Felix abema Reverend Owusu Bempah reply say na do yakopon ne self ni so ni nsem fi ni so ho no omu nhwem ho de oye no enya de a eye enti onhwe na onja ne enti nsem a Felix e de etuja odo Owusu Bempah enti oya bone de a wonka chale mumu seriously chale mu ye jokers o ani ntonto mesemo e Christopher na mo na mo sie se mo do papa Owusu Bempah no and then I started from now. Prayer warriors want to sorry all over the world. This is your time to act. Show us how powerful your prayer can kick. Nanasia Mami, I'm not even here to please them. They came into my inbox attacking me. Said, "Be inbox much else." They say, "You'll be so." I didn't even know that they are like that, and they are Christians, and they talk like that. These are the messages they use, and these are Christians we are supposed to follow. Come
come into my inbox and see how they are fooling, both my private and my main one. Just come and see how they are fooling inside. Just come and see how they are fooling inside. A president does not, and I repeat, social media now views a president does not give a pardon to a suspect. So there was no need of Papa Owusu Bempah even trying to say and then yamin say free. Now me I am the pastor saying yamin say free kufuado so. I am the in free no so. Onyame onyi din say free kufuado so. Ochina crop a onku no nyahwe wabeyedi. Eti no. Ini 33 million. Emu 17 million koto aba yes nipa ba ko mpai ba asif say wo de wo free fie no wan bon mpai say MPP wini wadum ti yes rewo tie mo fram paibo wadum ti yes rewo ti oso fo paibo ti odi fo paibo tie wan donk wan no mpa enye sa ne kan yo wadum ti yes rewo tie wo mani na mpaibo wo mani na mpaibo enye sofo nko mpaibo guys Jimmy na all of a sudden and